Tunesië was baie lekker. I just followed you. I just followed you. I know. Let's go. Amper se tweede international capital. Hartlike goeiemôre hierso. Dag 3 van die Akademie Week. Morris inkryga en lekker koel vir oggend. Man, dis omtrent cool. Goeiemôre aan almal wat kyk. Goeiemôre aan al die luisteraars. Dit is altyd lekker om saam met julle te kan kuier hier. Natuurlik in Kariga, uit en naag. Op die laaste dag van die Akademie Week. Natuurlik hier voor ons Zimbabwe met die wat in die groen strepe en Namibië met die blou natuurlik. Die Momentum Namibië onder 18 Akademie. En die Zimbabwe onder 18 Akademie. Dit gaan omtrent lekker wees om saam met julle te kuier vanoggend, soos Hannes gesê het, dis omtrent vir jou cool.
hier in Kariga. Ons verwag net vir die afskop. Ek wonder hierdie manne wat wanneer laas het hulle so vroeg in die oggend gespeel en is nou net hierso by 8:00. Is op die kop 8:00. Seker op laerskool laas. Hoorie, Het hulle so vroeg in die oggend gespeel. ek en dan laas ek 8:00. Uitgesaai het. Ons het dit al baie keer gedoen. Ja, baie. Maar ja, rugby speel 8:00 in die oggend so koud. Ek sê vanoggend vir George toe kom sien. Ek onthou jare terug toe ons nog op laerskool was. Daar in die Queenstown area moet jy kaalvoet speel. Dan loop jy en dan kraak hy ryp so onder jou voete. En glad nie lekker nie, maar ons is hierso. Ja, soos ek sê, ek kom ons uit die Somerset area uit, soos jy weet, self nie baie lekker om so vroeg in die môre te speel nie. En kom ons kyk gou vinnig hierso na die span van Namibië, terwyl ons wag vir hulle om te begin. Dirk Barenhorst, MJ de Villiers en Gert Pretorius is die voorrye. Cousin Dovie, baie bly om hom te sien, ek het gedink hy het seer gekry Woensdag. En Antonissen, Slotte, hier gaan ons. Ja, hier skop ons af, lekker diep afgeskop deur die manne van Namibië. Ja, Janko Esterhuizen, kry ons vinnig aan die gang. Goeie loop hier daardeur die Marcus Eckart. En hier kom hy. Zimbabwe lyk sommer lus vir hardloop hier vroeg in die môre. Sterk gedra deur die nommer 6 flank. Ja, goeie loop daar deur James Manning. Dirk Logner wat 'n pragtige duikslag op hom uitgevoer het. Zimbabwe lyk vol energie vanmôre. Eckart. Eckart, lekker hoë bokskoppie. Bietjie diep. Ja, Janko Esterhuizen pragtig onder die bal. Kry hom sommer dadelik aan die gang en begin te hardloop met die bal. Lyk my altyd die spanne wil die bal in hand hou vanoggend. Ja, goeie duikslag uitgevoer daar se deur Majuru. Hy val hy man agtertoe. Bal kom uit. Aanslaan, eerste aanslaan. Ja, 'n bietjie opgekyk daar voordat hy kontak gemaak het en ek dink dit is die rede vir die aanslaan. Ja, 'n bietjie man en bal, spesialiteit. Ja, Gert Pretorius wat ongelukkig daai bal aangeslaan het. En hierdie is die ergste. Daai eerste skram, jou ore is yskoud. Nou moet jy nog slot speel. En jy daar deur druk daar deur die voorrye. Daar's daar een man in nommer 5 natuurlik, Antonissen. Wat 'n kopskerm man het. Nee, hy is slim vanmôre. But first scrum of the day with Marcus Eckart to put the ball in for Zimbabwe. Mutunga at number 8. All we see is short side here. There's enough space on the opposite end, so we may just do that. But Lovely to see the crowd on the other side with the Zimbabwean flags and the Namibian supporters standing to the left. I must say, we haven't seen an 8-9-14 this whole tournament. Absolutely. Such a pivotal part of rugby. Goeie skram deur Namibia. 'n Baie goeie skram. Skeieregter wat dit toelaat. Nee, baie goeie aangee nie. Kom Zim. Manne is nog bietjie ywerig om mekaar te duik. Taken forward by Ethan Zoo. Nice. Aggressive run. Eckart. Eckart gets the ball out, pops it to his number 1, Tangira. Eckart. Solid Tackle behind the defense. gain line. Cousin Dovie. Grab a kick through. Positional play, very good. Oh, nice dummy. Namibia running strongly. Mooi reg het gemaak. En dan trek hom aan langs die kantlyn af. Kom binne toe. 1, 2, 3. Great defense there by, it looks like it's the Jaden Charles Hungwe. That's number 5. Mutanga is playing in number 8 today. He played number 8 on Wednesday. They had a very, very good match playing
at number 8 last week on Wednesday. It's every lock's dream to play 8th man. Absolutely. Couldn't agree with you more. There is not a lock in the world that would not say he's an 8th man. Most definitely. Ball knocked on, picked up by the boys from Namibia. Dirk, gee die bal uit. Namibia trek hom nader en speel hom dan wyd. Man taking out the ball there. Penalty. Offside play, the referee says. And will we see our first shot at goal, or are we going to the corner? Still undecided. Jankovic wat die bal vir Janko gee. En Janko skop hom uit. Janko Esterhuizen natuurlik die loskakel van Namibia. We got a line-out taking place just outside 10 meters from the try line of Zimbabwe. And Zimbabwe will have to get the defensive lines in order here. Don't want to get the Namibians running at them at all angles. Kasandovi, vat die bal. Hier kom hy rommel beweging. Zimbabwe sal hulle keer moet ken. Dan gaan hy afgrond toe. Logner. Esterhuizen. Hou die bal. Jankovic vat hom af by hom. Speel hom dan Kasandovi. Great tackle there. Looks like number 14, Ethan Zhu. Referee says another penalty. No release in the tackle. Pale. Yeah. Jankovic. Sanity prevails and Namibia going for Poles Warriors. Ja, Jankovic baie goed geskop hierdie hele week. Ek was baie verbaas dat hy eerste een in die pale toe gegaan het. Yeah, we know the only pressure, the real pressure is scoreboard pressure. And if Jankovic can slot this, it's 3-0 to Namibia. But both teams still feeling each other out. It is cold still. Ball not going through the hands as quickly as possible. Tref hom baie goed. 3-0. Johan Jankovic, soos die hele week, skop hom oor. Yeah, great start by Namibia. En soos julle kon sien in die agtergrond, donker wolke hier om ons. Dis koud. Manne kom nog nie aan die gang hier. 3 wedstryde in 5 dae. Watama with the ball. Nice deep kickoff. Fresh delivery from the boys this morning. Thank you, gents. Thank you. Ja, moet sê 'n bietjie koffie vir ons. Behoort die hitte 'n bietjie vinniger in die liggame in te kry. Son wat wil sy neusie deurdruk. Ja, Zimbabwe daai diep opskop het vir hulle baie goed gewerk. Hulle Namibia slaan die bal aan en Disem kan die bal ingooi. Yeah, Zimbabwe in the Namibian half for the first time this game. Very short side there. I don't think they'll go that way. But let's see what happens with the scrum. Namibia dominating the first scrum. Much better scrum from Zimbabwe this time round. Oh, ball knocked on again. Ja, die Zim-spelers wat opgehou speel het hierso. Namibia vat die bal af. Dra hom kort. Goeie dryfspel daardeur. Daai tweede rol is ek altyd skrikkerig voor. Janko. Esterhuizen. Pragtig in Good positional play there by Zimbabwe by the fullback Maida, who's vice captain today. Sends it back with interest. Weer 'n keer. Esterhuizen. Gaan hy hom uitskop die keer? Weer nie uit nie. Nee, dis 'n uitstekende skop deur hom. Yeah, we know that ball isn't round, it doesn't bounce straight. It can go either way. And it turns out to be a great kick from the Namibian kicker there. Takes the game back to the 22 of Zimbabwe.
Ja, baie Esterhuisens in hierdie span vandag. Milan op die bank, die skramskakel, maar Andre Esterhuisen in die nommer 8 en Janko Esterhuisen in die nommer 10 en dan natuurlik ook Milan Esterhuisen, die reserve skramskakel. Nice taken up in the line by Mutanga. Eckert waits for the ball. Goeie dryfspel hierso deur, die bal is agter. Dis waar hy moet wees. Broken away there. Wins another couple of meters. Great run there, but needs the support now. Well done. Well done. Ball's available. Almal aan kant. Yeah, strong well low the whistle there. Offsides. Quick tap and go. Trying to catch the Namibians unaware of that. Namibië, eerste stolen. bly. Dis die agterman, Armand Esterhuisen. Baie goed gedoen. Stewige dryfspel hierso deur Namibië. They tackle there from Chikumba. MJ de Villiers, baie goeie lyn. Anthony Sandys, ander slot. Twee slotte baie prominent vir Namibië. Makonike on the defense, pulls him, carries him back home. Nice driving tackle. Ja, daar is die groot man Gert. Goeie vang deur Jankovic. There's a man over. Great cover defense there by the boys from Zimbabwe. Kasandovi. Vandag baie prominent. Dra lekker sterk. Strong runner, still on his feet. Jy kan maar die naam onthou. Jy gaan hom nog 'n rukkie hoor. Anthony Sen, die ander slot. Oor die kwartlyn gaan Namibië. Eckert battling there to bring the player down. Almost like he's not committing to the tackle. Ja, die ander Esterhuisen Armand nou met die bal. Kom Namibië. Die skramskakelaar klop self. There's trouble here. There's trouble here. Janko Esterhuisen speel skramskakel. Gee vir Gert die nommer 3. Pretorius en hy druk 'n 3 van Namibië. There we go. Great try there by Namibian forward. And the score moves up to 8-0. Morris, great run of play by the Namibians. Ja, look, hulle kyk baie mooi agter die bal op die oomblik en ek moet vir julle sê dis redelik moeilik want hy's baie dou op die veld. En hulle doen dit baie vinnig. En wat ek van gehou het is toe Dirk Logner breek. Hardloop Janko en hy gaan speel skramskakel. Hy het daai aangee gegee vir Gert Pretorius wat daai 3 gedruk het. Kyk baie mooi agter mekaar. Jankovic. Dubbel syfers van Namibië. 10-0. Van Jankovic. Future Namibian rugby looking very strong here. Great bunch of youngsters this. Especially Jankovic. Great kicking boot. Kasandovi. Kasandovi Jy kan leads daai from the naam front. onthou. Jy kan daai naam onthou. Zimbabwe will have to pull a rabbit out of the hat here. They need to get back into this game. Ja, hulle moet volgende punte aanteken. Watama, will it be another deep kickoff? Ja, skop hom lekker. Nee, beter. Twee manne wat mekaar vashardloop daar. Namibië het nog steeds die bal. Kasandovi weer 'n keer. Good By die support play. middenlyn. Good support play by the captain there from Namibia. Dan die hakker MJ. De Villiers dra sterk. Hy's op die middel kolletjie. Takai Ndisa with a tackle, captain for today. Thoroughly deserves it. Goeie lyn. Nice Jankovic. inside ball there. Dirk Logner. Hou die spel in die gang. By die middellyn. Is Namibië. Hy sê kom bietjie nader. Hy gaan homself skop nou. Looking for options here. Goeie Almost lyn. looked like the man from Zim was a bit offside there. Ja, you're supposed to be. Jy moet by die agste man se voete staan. Goeie deurkom. Daar gaan Namibië. Hier is 'n man hoor. Oh, drops the ball unfortunately. Janko Greef wat baie sterk gedra het. Jy soek eintlik 'n vleuel.
op daai posisie. The problem is Zimbabwe is not protecting the ball, Marius. There's no support in the tackle. There's no support in the breakdown. Allowing the opposition to go and just pick up the ball. Ja, een man gaan deur. Daai eerste man mag jy die bal optel. Die ouens wat dan kom, kan die bal optel. Het dit uitstekend gedoen, MJ de Villiers. Kry toe vir Janko Greef aan die buitekant en ongelukkig het die cover defense vir hom opgetel. En hulle het hom aangeslaan. So dit is 'n scrum Zimbabwe se bal op die 15-tree lyn. Marcus Eckert with a put in here. Referee not happy what's happening on the opposite end. Die voorheen moet baie versigtig wees want daar is 'n reël nou vir 'n vryskop gee as jy jou kop uittrek. So as jy nie gereed is, moet jy nie afgaan nie. Jy moet vir die skeieregter onmiddellik sê jy is nie gereed nie. Manne met die beanies en die hoetjies aan die ander kant, dit wys jou net hoe koud dit is. Eckert gets the ball to Watama. Watama kicks it over. Ball directly into touch. Unfortunate errors creeping in on the Zimbabwean side. Moet eerlikwaar sê, die naam Eckert kan jy ook maar onthou. Hy gaan nog 'n baie goeie speler word. Jy kan dit sommer duidelik sien. Hy het 'n aanvoeling vir die spel. Die skramskakel van Zimbabwe natuurlik. Unfortunate errors costing Zimbabwe dearly at the moment. Great line out again. Greef. Uitstekend. Good sack as well. Uitstekende sack. Jankovic vat homself op. In die kwartgebied. Gaan hulle zigzag rugby speel? Ja, hulle gaan. Anthony Sin. Anne van Zim moet versigtig wees met voete oplig. Ons het gister gesien die skeieregters baie streng. Uitstekende verdediging. Good double tackle there. Looks like Manning and Eckert. Another good tackle there by Radland. Uitstekende lyn vir die tweede keer. Good tackle. Defense once again by that man, Makunika. Namibia wat speel vir al wat hulle werd is. Hier kom hulle. Janko word geduik. Nou sit die voorspelers. Kassendowi alweer. Hulle hou hom op hierdie keer. Zimbabwe het uitstekend gedoen hierso. Yeah, use it or lose it. Ja, nee, use it or lose it. Zimbabwe good on the defense here. A little bit more structured and a little bit more fire. Ja, ek moet sê, dit lyk of hulle nou vir Kassendowi dophou. En toe hy daar kom met een ou van onderaf opgekom. Hou die bal bo. Use it or lose it. The problem is by focusing on one or two guys, it creates opportunities for them to get the ball out to the next guy. Absoluut, as hulle net 'n +1 speel, dan het jy probleme want jy wil dubbel tackles op een persoon. Correct. They're trying the double hit on one guy. Creates opportunity for them to offload and create problems. 17 minute verstreke. So how do you know when a farmer gets cold? He's got two jackets on or two short pants on. A little bit high. Reserve skramskakel is op. Eckert moet 'n besering hê. Number 21 on the field now, Devon Hamilton. Ja, Devon Hamilton ook Woensdag 'n baie goeie wedstryd gehad. Op skramskakel. Ek sien nie vir Eckert nie. Hy is definitief nie op die veld. Good kick there. Lakaindisa. Good ball there for Matunga. Goeie verdediging deur Zim. Af deur Namibia. Great there. Great run by Manning. No release in the tackle. Quick tap and go. And Hamilton just... Anthony Sin. Goeie duikslag. Hamilton. Oh. Didn't expect the ball to come to him, but not 10 meters. Iemand moes iets gesê het hierso. Jankovic. Look at Hamilton.
Gets closer, wins another meet or two for them. Meer 5 meter. Ja. Rakutsu Maeda Ondervinding. with a penalty kick. Wants to chase it out nice and deep. Just gets it out. And it takes play there just before the 22. Only the second time Zimbabwe is in the Namibian half. And they need to make it count now. Ja, hulle sal moet volgende punt aanteken om in hierdie wedstryd enige sê verder te hê. Taka Ndisa. Mutanga. Ja, Mutanga wat ook baie prominent is vandag. Ja, another penalty. Kasandawi gaan nader geroep word en 'n geel kaart gaan kry. 'n Uitgeslaapte skeieregter vang jou altyd uit. Yeah, that's the problem. And now the whole team's on base. Agter verstaan nie lekker wat daar aangaan nie. Yeah, maybe if you can just explain what happened there, Morris. Ja, wat gebeur het is Kasandawi het die rak getrek, maar toe nie teruggeval nie. En toe hy opkyk, toe staan die skeieregter reguit voor hom. En toe probeer hy weghardloop, maar toe se te laat. Goeie stukkie ervare spel deur Kasandawi. Ja. Want Zimbabwe het gesukkel om daai mol in die gang te kry. Yeah, there's no swimming around him anymore in the malls. Ja. Another great take from Mutanga. Ja, baie goeie rolmalbeweging deur die Zim. Hulle kom aan die gang hierso. Gaining momentum, yeah, they're still going. Taka Ndisa in the back there with the ball. And it's Taka Ndisa. Sneaks around the blind side. And gets his team on the board. Great run there from the captain. Well done. Wat gaan manne wat bietjie aan mekaar ruk en pluk. Just exchanging WhatsApp numbers there. A little bit of Arthur and Martha. Maar wat 'n goeie 3 deur Zimbabwe. Ja. Baie slim gewees. Gesien Kasandawi het omgeswem daar. Toe gebruik hulle daai kant niemand daar nie. Die nommer 2 MJ en die man sonder 'n nommer moet baie versigtig wees want hulle het aan die ander kant toe omgeswem en die skeieregter het toe die 3 toegeken. Maar 'n goeie 3 vir Zimbabwe. Amper het ons 'n cheesy moment dat in die kameraman vashou. And it's the vice captain, Rakutsu Maeda. Lining up his kicker to add the extra 2. Great kick. So, uitstekende skop. Zimbabwe hitting back here with a converted try. Takes the score to 10-7. We got 9 minutes to go in this first half. Esterhuizen wat afskop. Amper onder die bal deur Andre Esterhuizen. Dan verloor Zimbabwe die bal vorentoe. Hy pas op, hy val oor daar. Advantage for Namibia. Ja, Gert Pretorius wat die bal, ek het amper gesê het aanslaan Dirk. Logner, Jankovic. Die hand-tot-hand spel van Namibia baie goed. Kom hulle weer, Gert Pretorius, weer 'n keer hard trek hy. Baie naby aan die doellyn nou. Wat se kant toe gaan Namibia gaan? Amper mekaar se pad. Nou, reg onder die pale. Ja, hier sou gaan 'n strafskop kom. Hulle moet net pas op vir cynical play. Ja, no release on the tackle. Dirk Logner kom vanaf. Armand Esterhuizen 3. Goeie spel deur die skramskakel, instiktiewe spel deur die skramskakel. Dirk Logner. Is that not his second try? Nee, Gert Pretorius het die eerste een gedruk. Maar ek moet sê Armand Esterhuizen wat baie prominent is vandag, dra die bal die heel dag. Makandawa, die nommer 13, die lyne wat hy hardloop, is rustig waar vir oggend uitstaande. Yeah, he's been a good player this whole week, Makandawa. Strong runner as well. Jankovic. Hy het 'n voet en 'n half van hom. Dis 'n naam wat jy definitief kan onthou. Just pops him over. Dis asof hy chip shot speel. And I can almost guarantee you that the local unions are watching these games. Absoluut. And identifying these youngsters.
Ja, maar nie verbaas as hy 'n beursie kry by in die Vrystaat iewers waar hulle nog steeds in Afrikaans kan leer nie. Of in Potchefstroom. Watama with the kick-off. Score 17-7, 6 minutes left. Nice and deep. Armand, dit bly die bal volg hom vandag. Dirk Lochner. Taken back. Can't kick it out directly. Great positional play by the Zimbabwean players. Once again the man, Watama, needs the support now. Tawangani. My apologies. Wat 'n uitstekende hardloop hier. Takandisa. Die 3-drukker. Makunike. He needs support now. He wants someone to play off his shoulders. Hamilton. Gets the ball out wide. There's space here. Had an extra man over. Taken forward there by James Manning. Good run from Mutanga. Ja, Hamilton. Penalty. Not rolling away. Hamilton says, what are we doing? We're tapping again. We're kicking for poles. What are we doing? Goeie stukkie spel deur die span van Zimbabwe. Sodra hulle aan die gang kom. Now they're going for the 3. Maida. Just asking Takandisa, what are we doing, boss? And he says, go for poles, son. Go for poles. Ja, is reg voor die paal. Ek dink die keuse is die regte een. You have opportunities there to take the 3, Morris. You take the 3. Ja, Telbord sit ook druk op jou. Erg druk. Yeah, another chip and a putt. Score moves up to 17-10. And the yellow card walking back onto the field for Namibia. So the yellow card only cost them 10 points. Ja. And they would want to make sure that doesn't happen again. Jan Westerhuizen wat gaan afskop. 4 minutes left in this first half. Score 17-10 in the favor of Namibia. Lekker diep. Vat dan by die voorspelers uit die wedstryd uit, maar tog. Kry hulle vir Zimbabwe in die kwartgebied. Hamilton kicks into a man there. I don't think there's a bit of sides there. Gaan hulle Play weer. on. Dan slaat hulle hom aan met 'n doellyn voor hom. Armand Westerhuizen. Ja, ek dink hierdie afskop storm die skop afstorm manne is regtig nie aan kant nie, maar Jankovic wat van die veld af kom. Happened right in front of the assistant referee on the opposite end. They need to watch those opportunities. Hendrik von Willig, nommer 19 wat op senter staan. Kadouwa wat nou binne senter speel. Ek het gesien dat Jankovic van die veld af gehardloop het. See number 7 for Zimbabwe. Also looking to come on Bryce Hannibal. Terwyl baie slim hierso, vat die vinnige skoppie, maar hy vat hom agter die skeieregter se rug en hy word dan teruggeroep. Weer die kaptein van Zimbabwe wat lekker sterk draai, natuurlik die driehoek gedruk. Wat hulle kwartlyn uit wil speel. Always dangerous. They need a good exit strategy here. And they have it there with a kick off Maida. Not out. Kodwa met die bal aanslaan van Willig. Dra lekker sterk. Hy man moet los. Dirk Lochner wat probeer om 'n rolskoppie deur te skop. Kick forward by Chigumba. He can't pick it up. Ball knocked on by Namibia. Ideal opportunity. 1,5 minute om te gaan in hierdie ene. Yeah, number 20 on the field now as well, or Jude Rudland. Ja, Dirk Lochner
wat sy hand opsteek en vir sy spanmaat sê nee, hy is baie jammer oor daai grondskoppie wat hy teen iemand vasgeskop het. Hannibal on the field now. He replaces Majuru. Hamilton with the throw-in. Ek moet sê Hamilton maak 'n bietjie van 'n verskil. Hy maak dit bietjie vinniger. Hy maak die bal vinniger skoon ook. Much better scrum by the Zimbabwean team. Ja, hulle kom baie mooi terug in die skram posisie in. Man oor. Wat trek die manne van Zim? Oof. Just short, knocks the ball on. Thought he could go for the stretch and then loses it. But a nice run there by Ethan Zoo. Hy moes hy bal gehou het. It's almost like there's a little bit of a dip in the corner there. Ja. Ek wil nou vir jou gesê het, daar's so 'n hobbel. Yes. And I think that caused him to drop the ball, unfortunately. But what a move by the Zimbabwean team, creating the man over. Speel die bal agter die rug van die buitesenter en die heligter en die blindside vleuel wat dan inkom. Maak altyd dat daar 'n man oor is. The halftime hooter goes. This is the last move of this half. Can we get a good scrum and get a tight head here from Zimbabwe? The one wat sê Mr. F. Yeah. They didn't earn the turn. Advantage for Namibia. Hard on the whistle. Not necessary, but hard on the whistle. You have to earn the turn, soos wat hulle sê, en kan nie dadelik, jy moet 'n tree vorentoe gaan voor jy kan draai. They got to play the line out. Janko Esterhuizen. Unless he tapped it and then kicked it out, that would have been half time, but he decides to go for touch, and they have to play the line out. Morris, in conditions like these, it's nice and cold, your fingers are cold, that ball feels like a rock when it comes to you. Absoluut, ek kan nie met jou meer saamstem nie, dit alles brand. Kosindowi. Good line out by the Namibians. Oh, unfortunately knocked on. And that would be the half. Namibia lead, 17-10. We'll be back after the short break. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, wow. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, wow. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine, oh, mine. Mine, oh, mine. Treasure, that is what you are. You're my golden star. You get to make my wish come true. If you let me treasure you. If you let me treasure you. Oh, Hi, my name is Lloyd Pester. I had rented a property for 6 years, and then the owner came and they asked me to buy the house. And so I had a little bit of a problem to find a lawyer, and then I met Larissa Savage attorneys, and she did everything for me and helped me with the documents to get a house on my name. It was a wonderful experience. It was easy, fast, and efficient. Everything was pre-done for me, so when I got here, everything was explained according to how the system works and how the process is, and she made me understood that this is the way it's supposed to go. It took me about 2.5 months for everything to be done.
The experience was great because during the 2 months while she was busy with the property, there was updates constantly on WhatsApp, updates to inform me how far she is at that moment in time. And when everything was done, she sent me a message to tell me you can come now and you can come and sign the documents. It was a very, very good experience to have. I had a bad experience before, and when I met Larissa, Savage Attorneys, it was like an easy process just to follow. And I would recommend it to any person that is really struggling with a lawyer or that wants a lawyer. You can call her and you will see what I have experienced, and you will experience it for yourself. Welcome back to the second half between these two international sides, Namibia and Zimbabwe. Namibia in the lead by 7 points. And it's Zimbabwe that can get this game started for us. Morris, unfortunately the sun has disappeared behind these clouds. Ja, ek het gesê net ou toe ons daai long shot gekry het van die Pauletoskop. The temperature has dropped by at least 2 to 3 degrees. Still nice and cool here, but nice rugby. Nice and deep. Kick-off by Watama. Saint back with interest. Sure, omtrent ver afgeskop hierso. Nou wil Zimbabwe maar klop, lyk dit my. Probeer 'n man aan die buitekant klop. Nee, die verdediging is baie goed. Taken to ground. Looked like it was Jude Rudland. Now Eckhart back on the field for Zimbabwe. Ja, ek sien nommer 21 Milan Esterhuizen is ook nou op die veld. Ek wonder of al 3 die Esterhuizens nou op is. Looks like it's becoming the Esterhuizen show. Ja, Gert Pretorius lekker sterk draai die bal by die kwartlyn. Milan Esterhuizen, Kasandovi, Janko Esterhuizen. Kandoa coming back for the advantage. Seems like the ball was knocked there. And we got a first scrum in the second half. Milan Esterhuizen met die bal gaan ingooi hier. Kyk, 2 video's op dieselfde tyd. Ja, young talent from the Eastern Province. Tap and go. Ja, skram voor die tyd. Janko Esterhuizen. Sien daar's geen uitweg, jy maak die bal liewer vas, baie beter. Dan het MJ die bal daar, De Villiers. Dra lekker sterk, baie prominent gewees met daai rooi kopskerm in die begin. Good tackle there by Manning. Good pressure. Not Hamilton, that was Makunike. Forces the knock on. Ja, ek kan sien die lywe begin nou 'n bietjie seer voel. And we're just talking about the commentators. Ek dink net aan die Elsen manne wat nou 2 weke in 'n ry 3 wedstryde per week gespeel het. 6, is hulle 6de wedstryd. Hulle warm op daarbo. Hulle gaan hulle 6de wedstryd speel. Yeah, the SA Elsen team coming up against the border country districts.
Ja, ek het gedink dit gaan 'n strafskop wees. Nommer 17 wat heeltemal ingeval het daar. Willem Oosthuizen. Yeah, no bind unfortunately, and that scrum collapsing. Immediate blow on the whistle. And it's Maeda. They can seek the comfort of touch. Nou bind in. And in on the angle. Ja. That's why the setup is so important in the scrum, Morris, especially when it comes to situations like that. Because for the first three, the amount of pressure on your neck and shoulders there is tremendous. So safety first at all times. Ja, absoluut en ek dink jy moet maar net saam die skeieregter werk. Ball knocked on there. Ja, die bal is nou baie glibberig. Poor pass. And there's no excuses here. See number 24 for Zimbabwe also warming up. That is Tristan van der Merwe. Ja, gaan hy nou opgaan. Had a very good game on Wednesday. Van der Merwe comes on. Vir wie vervang hy? Will be more than likely one of the wings. Ja. Ek dink hy gaan heel agter speel. Ja, hy gaan definitief heel agter speel. Yeah, Maeda coming off the field in favor of Van der Merwe. Maar hier het 'n baie goeie wedstryd gespeel. Yeah, 2 successful kicks for Maeda. En sy posisionele spel was ook baie goed. Very, very good. Malan Esterhuizen. Ja, baie goeie skram deur Namibia. Uitstekende skram, Malan. Agter die rug verby. Nie baie goeie aangee nie. Opgetel deur Good tackle once again there by Makunike. He is on fire today. Holding. There we go. Penalty for Zimbabwe. Good win. Good penalty win there for the team. Tap and go. Baekart. Plays win 10. And there's trouble here. Ja, hy was die 10 en hy het die bal afgeklap. Yeah. And that's the hooker gone for 10 minutes. Ja, MJ de Villiers, ongelukkig. Is so moeilik om nie jou hand uit te steek nie. Unfortunately, it's a reflex. Dit is 'n totale reflex. Geelstoel vir die geel kaart. Will we see the red chair today? Ek het 'n rooi Hoping stoel not. daar in die agtergrond gesien. Ek weet nie of hy rooi of pink is nie. It's there. The red chair is there. So it just makes it easier to distinguish which one you are. Are you on the yellow chair or on the red chair? Not straight. Ah, verkeerde arm. That is totally unacceptable. And Taka Ndisa will be very hard on himself there. He's the captain. He should be leading from the front. In situations like these, Morris, it's always better to go your safety route, go your number 2 ball, get the ball, and then start driving and playing from there. Absoluut. En ek sien nou Cornelius Vermeulen wat op die veld is. En die nommer 6, lyk dit my, kyk die Lou wat af is. Om die skramwerk moontlik te kan maak, want Jaker het 'n geel kaart. So is 2 manne wat nou langs die kant sit. Wonder wat se gesprek word daar gevoer. Short arm, early engagement from the Zimbabwean team. Ja, yes, hulle werk so hard om maar onder te kom en dan 'n elementêre foutjie wat hulle maak. Is 'n timing probleem. Hy vra die skeieregter kan hom direk uitskop. Ek kan sommer sien wat hy vra. Hy's in die kwartgebied so hy kan. Hy hoef nie die bal te tik nie. Just won't be their ball. Bal val reg en letterlik reg voor ons. And Zimbabwe can put in the ball just inside their own half. Baie goeie skop deur Janko Very good kick. Esterhuizen. Takes the game like 4 meters from the 10-yard line. Or the 10-meter line. Baie beter gooi. Zim, gaan hulle maar klop. Deur 'n gaping. There's a gap. It's Watama. It's still Watama. Gaan hy al die pad kan hardloop tot by die doel. Watama in the corner. Oh, Een van Yes. die individualistiese dreë wat ons gesien het in die hele week is hierdie een. sees the gap. Puts his ears down. Takes it all the way out of his own half. Hardloop net weg van. Amazing try. And he scores in the corner.
Die doelskop kan hierdie wedstryd gelyk opmaak. They've just taken the kick off the field. Eckhart gaan moet skop. But what a great try there by Victor Watama. He deserves the plaudits today. And the well wishes from his teammates. He saw the gap, Maurice, and it just opened up from there. Deur die gaping, vat weer 'n buitegaping. Hardloop weg vir hulle, druk in die hoek. Dis goed waaroor jy droom. At the end of the day, nothing beats pace. Absolutely. Kan nie met jou meer saam. Eckhart with a difficult kick from the corner has the opportunity to bring this game to 17-0. Oh, tref van baie goed. Just short. Nee, dis oor. It's over. Looked like it was short, but ball came back nicely. And the score is 17-0. We are in for a ripper. Wat 'n skop was daai. Great kick by Eckhart. I'm sorry I doubted you, son. What a great kick. I wish I had a fade like that for my golf swing. Ja, ek sal betaal vir 'n feit soos daai. Sommige so 'n woerskop hier na die ander kant toe. Tog, die Namibiese heel agter wat baie goed opgevolg het daar. Roan Brandt. Take it up, Jude, take it up. Manning doing good work there. Eckhart gets the ball out to one of his support players. The Zimbabwe team playing with fire now. Loubser, die heel agter wat goed verdedig het. Eckhart. Watama. Weer deur die gaping. Oh, good tackle. Ja, Good tackle. I would have liked to see Makunike going just straighten that up and creating a little bit of extra space for him. Janko Esterhuizen wat baie goed dekverdediging gedoen het en hy man na oor die kantlyn geduik het. Yeah, that was a tackle and a half there. It's like a glass and a half for a Cadbury. That was a tackle and a half for a Cadbury rugby moment. A short arm. In en uit die lyn staan. As jy 'n nommer gee van 5 kan jy nog 'n ou aangehardloop kom nie. Ongelukkig, ek dink dis waarvoor dit is. Ja, in en uit die lyn staan, so wys die skeieregter. Short arm, they can tap and go. Antonisen. Hy sal moet die bal afhou. Kassendowie wat hard werk van die bal af hierso. Die manne van Zimbabwe is begeesterd. Aanslaan. Ek wonder wat was gesê, rus tyd hierso vir die Zimbabwean manne, want hulle is vir jou vol vuur. En is lus om hierdie wedstryd te vat. I think they were told if you don't play, you're walking home. That's a far way to go, huh? Ja, die kaptein wat daar met die agterspelers praat en sê julle kan dink wat julle wil, julle kan net nie altyd sê wat julle wil nie. Skeieregter nie baie gelukkig oor iets nie. Ja, die geel kaart terug sien ek. Dis 18-8. Yeah. Yellow card, not your traditional 10 minutes in school by rugby, Morris. Nee. Good scrum by Namibia. Oh, baie But goed. nice pick up there from the number 8, Mutanga. Ja, Malan Esterhuizen met baie goed. Eckhart. Oh, driving tackle on him. Ja, dis Andre Esterhuizen. Pick and go. Ball goes to Musakiwa. Oh. Ek moet sê Andre Esterhuizen het 'n paar groot duikslae nou al uitgevoer hier in hierdie paar minute wat ons sit en kyk. Yeah, almost like his South African namesake. Ja, jy's 100% reg. Ons hybrid. Of course, the Springboks taking on Scotland tomorrow in Pretoria. Kan nie wag nie. And if the Springboks win tomorrow, Morris, they would have beaten every Six Nations team in a calendar year. I didn't know that. Ek het dit glad nie geweet nie. Ek sal daaroor môreoggend praat.
Gaan ons alweer. Namibia kicking it downfield. Good positional play by Van der Merwe. What is he going to do? Is he going to get back? Is he going to take a run? He takes a run. He hands off one guy, hands off another. Support player comes in. Eckhart needs to get the ball out. Through the hands of the big man. Makunike. Now it needs to go to the wings. Eckhart's there. Bad pass. Picked up Nazima Makunike. He's still on his feet. Strong little center. Eckhart. Kicks it into a man. Janko Esterhuizen. Raak in die hardloop hierso. Klein bietjie obstruksie gewees daar, maar dit maak nie regtig saak nie. Hulle het die bal. Dit was sy balie. Skop hom deur Zimbabwe. There's opportunity here. En 'n 3 vir Zimbabwe. Nee, No try. skeieregter het dadelik die tyd afgesit. AR saw something on the side here. Hy gaan vra of hy 'n grounding sien het. Nee. Hulle praat oor iets anders. Yeah, ball knocked on, but they will come back for the penalty. For an early tackle. I would take the 3 Marius. Pale. Daar's Ja. Well done, son. Marcus Eckhart immediately says, I want to go for poles. See our ball fetcher's already climbing over the fence there, Morris. He knows what's going to happen. He'll sit there first and wait and see where the ball goes. And then he'll make his way down. Yeah. Nice little chip kick over. And the score moves up to 20-17. And Zimbabwe in the lead for the first time in this game. But a great comeback fight from Zimbabwe at the moment, Marius. They've been the team in the second half. Ja, ek dink hulle is baie beter en hulle is so opgefire op die oomblik. Ek sal ek wonder wat as sê 'n rustyd, maar nou ja. The last quarter of this game. Janko Esterhuizen skop hom diep af. Goed opgevolg. Deurloopsjou. Mazim kyk agter hierdie bal baie mooi. Eckhart, he's got his kicker in the pocket. He decides to kick himself. Good kick. Dis 'n uitstekende skop. Baie goeie speler. Kandoa exchanging numbers there with one of the Zimbabwean players. Driekus Martens wat net die bal kan kyk hoe hy oor die lyn gaan natuurlik. Cornelis van Mellen, belangrike ingooi. Ball won by Namibia. Ja, so op die vingerpunte gewen. Esterhuizen. Kandoa. Difficult man to take down. Skop hulle hom ver Possession kicked away. Was that the right decision? Still for the Merwe. Trap op die lyn. Unfortunately, gets a left foot on the line there. Right in front of the assistant referee. Sit 'n man van Namibia. Nice to see the Zimbabwean colours there on the stand, supporting their team. Kasandovi. Tot heel agter. Great take. Kandoa. Hy is moeilik om te verdedig teen. Malane Esterhuizen speel vir Loubser. Ze moet baie versigtig wees. Hulle sal moet terugval en vinniger. Hier kom Malane Esterhuizen. Hy hou die bal. Goed gedoen. Hulle is binne die kwartgebied. Kan hulle hier afrond? Janko Terblanche. Unfortunately not on.
Ja, is amper soos 'n forced aangee. Hoekom jy dit doen partykeer, wonder jy na die tyd. Another replacement coming on to the park for Namibia. Looks like number 19, Morris. Hendrik van Willig. And it's the right wing, number 14, that he's replacing. Ja, Sabata wat afkom. Van Willig op die veld. Ja, nou moet jy al die jare werk gedoen, daar een geforseerde aangee. En hulle slaan hom aan. En Zim, wat hulle lyne kan skoonmaak hier. Hier trek hulle, Zimbabwe. Oh, André. Great tackle, but also a great run there. Eckhart gets the ball out. Wins another meter and a half. Just inside the half of Namibia. Oh, high tackle. Ja, skeieregter baie goed. Right in front of the referee. Penalty. High tackle. No. You got to take it from the mark. You can't take it quickly now. You got to go for the lineouts. What time or not? Eckhart will kick the ball. Goeie skop. Not out. Nee, uit nie. Dirk Martens. Driekus Martens, vra om verskoning. Baie goed gedoen. Manne wat lekker sterk hardloop, hulle moet pas op met die elleboog voor om te hardloop. Manne wat ook nou agter die rug verby speel. Veel wat binne toe sny. Good tackle there by the Zimbabwean player on the new man, Van Willig. Skrimskakel mag nie getackle word nie. Can't do that. Skrimskakel op skrimskakel. Yeah. He should know better. 10 minutes left in the second half. Manne van Elsen wat daar in die agtergrond warm maak en die manne van Border Country Districts, hulle is natuurlik volgende. Die Zimse ondersteuners wat wy skop die bal. Hamilton wat terugkom op die veld. Eckhart wat afgehaal word. Partykeer verstaan ek die goed nie lekker nie. Zim wat die bal afneem. Hier kom hulle. Nice run here. Oh, eventually tackled, but a good run by Mutanga. Weer 'n keer André Esterhuizen. Ball kick forward by Watama. There's no one at the back. Oh, it's taken him a while to get there. Janko Esterhuizen. Slips. Ja, geval oor sy eie voete. Van That's Willig why it's wat help. important to follow up on your kick. You never know what's going to happen. Van der Merwe doing some hard work there. Well done on the Zimbabwean team. Good defense. Forcing the man out, and they got a very attacking line out here. Hierdie manne wat nou vir mekaar speel. Moet sê. Manne van Namibia 'n bietjie begin moeg lyk. Manne van Zimbabwe wat energie kry van ons weet nie waar nie. Manne van Zimbabwe wat hierdie rolmalbeweging in die gang hou. Nog steeds. Dan gaan hy grond toe, by die doellyn. Speel die bal wyd. Zimbabwe. Hamilton. Trap binne toe, trap. Ja, hulle hou vas aan die bene. Hamilton weer. Manning wat hom verloor. Ongelukkig. Met 8 minute, 7,5 minute speeltyd oor.
loop Zimbabwe vir 2017. In 'n baie opwindende wedstryd vir die afskopwedstryd vanoggend op die laaste dag van die akademieweek hier by die Hoërskool Bergsig. Yes man, and Zimbabwe scores in the corner. Uitstekende 3 deur Zimbabwe. Met Namibië wat die bal in die skram ingegooi het. And it's number 14, Ethan Zhu. And the score moves up to 25-17 with 6 minutes left in this game. And the kick still to come. Almost against the run and play there, Morris, and Zimbabwe now have a firm grip on this game. Ja, ek moet sê Zimbabwe wat hier so waardevolle geld is. Ver agtergeloop. They've really come a long way this week. They've played well as a team. Yes, they've had some tough games, but this by far their best game of the week. Ja nee, ek stem saam, los die beste vir laaste. Baie goeie werk deur die span van Zimbabwe. And it's a man that scored the try that's going for poles, Ethan Zhu. Unfortunately, not getting there. But the lead 25-17, 2 scores for Namibia to catch up on. And they don't have much time, 5.5 minutes. Ja, hulle sal volgende moedpunte You aanteken. can see the urgency on the Namibian side. Waited behind that man Zhu again. En die bal wat hom nou 'n bietjie volg. Sip wat nie vir hulle skoppers die bal gee nie. Creating a better opportunity here for the exit. Back in the pocket. And the ball gets kicked out. Tref van Stent hierso die bal. Hierso is Namibië se kans as hulle wil punte aanteken. Cornelius. Well taken by the Namibian. Good sack once again. Die gaan hulle nou langs die agterlyn af. Nee, Jankovic wat die bal bietjie te lank vashou. Goeie verdediging deur Zimbabwe. Namibië. Manne dra lekker sterk en reguit. Bal is beskikbaar aan die Namibië kant. Hulle kom weer klein kantjie toe. Gert wat die bal lekker sterk dra. Gert Pretorius natuurlik. Oor die kwartlyn van Zimbabwe. Zamana moet pas op, hulle is amper aan kant. Kasendovi. Oh, en dan laat val hulle om, maar die skeieregter gaan sê hulle is aan kant. Wat doen jy hier, skop die pale? Ek sal. Want 'n verdoelde 3 is jy nog steeds agter. Correct. Moet gaan vir Yuki. Number 13, wide, 13, 1-3, 13. 13. Nog 'n reserve op die veld vir Zimbabwe, gaan senter speel. Baie belangrike lyn staan hier vir die manne van Namibië. Cornelius Vermeulen. Kasendovi, waar gaan hy gooi? Agter. Ball knocks on in the air. Scrum for Zimbabwe. Jano Greef, gryp sy kop vas. Two and a half minutes to go. See, Hamilton is back on the field. Devon Hamilton putting the ball into the scrum here.
Beter skram deur Zimbabwe. Hamilton, speel hom. Good run there again by Makunike. Hamilton gets past the first one. Gets tackled. Looks like it's Takandisa. Good exit strategy. Ball's not out. Loopsher. Wat gaan hy maak? Steek vas. Van der Merwe. Het hom, maar is om die nek. Ja, ongelukkig. Ja, seatbelt tackle. Hy gaan in die moeilikheid wees hierso. An extra 10 meters. Esterhuizen na Esterhuizen. Uitstekende vangwerk deur die nommer 20 van Zimbabwe, van Namibië. Ja, Kendawa hou die bal vast daar. Gert Pretorius. Goeie werk deur hulle. Speel hom agter die rug, gaan hulle 'n man oorbeweeg. Loopsher, hy's vlugvoetig. Ja, ball lost by Namibia, picked up by the Zimbabweans. Good work there by, looks like Manning. That's number 20. Yeah, Jude Rutland. Wins the ball back for his team. And now it's all about game management, Morris. You've got a minute left. Ja, alles moet jy stadiger doen. Alles moet jy doen soos wat jy lus het. The dark arts of the scrum need to come into play, yeah? Aha. Mr. Ref, I can't find my bind, I'm sorry. Can we reset? Nog 30 sekondes aan van die klok af. Ja, presies wat jy gesê het. Presies wat jy gesê het. Take another 20 seconds to set up. Die hoeter wat jy nou gaan hoor binne die volgende paar sekondes. The Zimbabwean supporters becoming very local on the opposite end of the field. Hear the songs of joy. Their team have got this game in the bag. Nou hoor jy hom, Hamilton, gaan hom sommer self uitskop. Oh, kicks it into him, man. Zimbabwe under pressure. Al wat jy moes gedoen het, is skop die bal uit. En dan wen jy. Malana Esterhuizen, gee die bal dan vir Cornelius. Vermeulen. Weer word hy opgetel deur Gert Pretorius. Ball held up there. And that's the end of the game. Zimbabwe take this game away from Namibia, 25-17. What a first game for the last day of Academy Week Rugby. Ek moet sê, dit was uitstekend. En ons is nou terug met die tweede wedstryd. Wat